when we can control and go more inner towards Ako možemo projeti dublje prema unconscious mind, nesvjesnom umu, then we'll understood the real spirit. onda ćemo razumjeti pravi smisao, pravi duh. So here is the importance of yoga to understand own mind and own self. Ovdje je taj značaj i važnost joge da se razumije to svoje unutrašnje ja, to svoje I think duboko. you might have understood all these things. Ja mislim da i vi možete sami to razumjeti. Čak i u vezi s jogom ima mnogo različitih stvari. Stanje ljudska duha je jako široko i različitih aktivnosti postoje u našem umu i duhu. Pa ćemo zamoliti naše goste da nam opiše ukratko svoju tradiciju. Kojom se jogom on zapravo bavi i da li uopće postoji više oblika joge. Will you please explain us what is your tradition, what is your kind of yoga you are doing, because there is some also confusion about different styles, approaches and meanings, ideas, theories, philosophies, how to make, there are different kinds of yoga, of different organization, different ideas. So is there some different yoga or is there one yoga only? Well, in true sense, yoga is one, but U pravom smislu yoga je samo jedna. and it is called Tantra yoga. I zove se tantra yoga. It is vast. It has different branches. It is vast. Ona je beskonačna i ima različite grane. People take, Excuse me, will you explain what means tantra actually? Zamolili smo gosta da prije nego nastavimo objasni što je značenje riječi tantra. I'm going to explain detail about Tantra means. Objasnit ću se detaljno u toku. In Sanskrit, Tantra means Tatra Jaya Tarayet Yastu Sa Tantra Parikirtita. Na sanskritu, kao što ste čuli, dio na sanskritu znači Tan means to expand, znači tan, prvi dio riječi znači proširiti, and Tray is to liberate. tra znači osloboditi. The process of transforming of animality or latent divinity into the cosmic divinity is called Tantra. Proces koji našu unutrašnju animalnost, odnosno latentnu božanstvenost pretvara u kozmičku. The spiritual practice which liberates the aspirant from the dullness of animality and expands oneself is called Tantra. Proces kojim se čovjek oslobađa svoje tuposti, svojeg mraka i proširuje svoj um prema kozmičkom se zove tantra. Tantra in itself is neither a religion nor an ism, but it is a spiritual science. Tantra po svojoj prirodi nije niti religija, niti bilo koji izam, nego je spiritualna nauka. Često je veliki kamen smutnje između laika i ljudi koji se bave i uče jogu, bio jedan element simbolike koja se pojavljuje ne samo dakle među jogima, među ljudima koji se bave i proučavaju i podučavaju jogu, već i u cjelokupnoj indijskoj kulturi. Radi se o takozvanoj svastici, odnosno simbolu koji jako podsjeća, gotovo identičan sa kukastim križom, mada je po svom položaju i nekim elementima ipak različit. Zbog toga im se često pripisuje fašistoidnost, mada je njihovo učenje upravo dijametralno suprotno tome. Acarye nam je pokušao objasniti etiologiju tog znaka i poslušajte što je on o tome rekao. U dijelovima svijeta, čak i kod nas se može naći u nekim mjestima svastika kao simbol. Svastika je nešto što se popularno ljudi većina zna kao kukasti križ, iako nije postavljen na isti način. Da nam gost objasni pravo značenje svastike. Will you please explain what swastika originally means
and why it is spreading different meaning through the countries. Actually, swastika is the good sign. Zapravo svastika je dobar znak. It is an ancient Ona je sign. vrlo drevan znak. This symbol represents the victory. Taj simbol predstavlja pobjedu. Victory to which? What? Pobjedu prema kome, za koga? So the human achievement, the achievement of Pobjedu ljudskog postignuća. highest level of mind, Pobjedu najvišeg stanja uma. means our evolution started from the consciousness and it crudified and it is going towards consciousness. Naša evolucija je počela od svijesti, onda se osirovila i kroz nas ponovo ide ka najviše svijesti. Our evolution it started from the unit and its diversities and then again it is going to the unit. Od jednog išlo je u različito, u mnoštvo i ponovo se vraća u jedinstvo. So when our mind reaches to consciousness means we are victorious. Kad naš sustigne, kad se stopi u svijest, mi smo onda pobjednici. So this movement, this evolution which symbolizes the swastika. I tu evoluciju, zapravo evoluciju te pobjede simbolizira svastika. But people misunderstood this. Ali ljudi su to krivo interpretirali. Actually, it is the sign of victory. Zapravo je to znak pobjede. Koga to zanima, može se to još proučavati, naime postoje, sad nemamo još toliko vremena, ali svaki dio svastike znači nešto posebno i uopće nema veze sa krutim objašnjenjima koje inače postoje oko toga.